بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من مفهوم بعهدك فاني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كرافا منافق جواهك الله سبحانه وتعالى حكم فرتك إمام وماي حكم فرتك قبول كرماي حكم فرتك خلاف إمها حكم كرمك نظام تكون على قوم الكبار جهنك مجواهك أي توحيد کے بیت وتریں ابئی امر کرمائی نہی کرمائی مستق مچ شریعت ہنگمائی فیصلہ کروں گی اللہ سبحانہ و تعالی اکنی خاص سے فواکم نکلانگ شریعت کے امم بیروے ابس فراتک مچ فیصلہ کروں حکم کروں گی توحید بیروے گندانکم ادي الله سبحانه وتعالى حكم فلتك نورهم اي اسلام كما نورهم اي توحيد نوره ادي حكم كرمغا اهم فراتك حكم كانديلومغا بار حكم قران گوي حرام حلال كانديلومغا بار لبفا وكما قبول كرمكي الله سبحانه وتعالى شروع كر نكلانگه خاص كربيگم بارگ اهم فراتك باوري كر میگوتم می بابو کا گنوا فوا بین آیت او بن کیا فئی اللہ سبحانہ و تعالی حکم فلتا کا حکم کرم گوال وے ہندوگا حکم فلت حکم کیبا وامی گواہ کا کوری گریگ سوم بان دکاف ایم فہم اور میں واحد کم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائ پڑوں روایت فا بس فلئی عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كبان رواية جنبه بدالوي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به مي حديث به قتم تبامه قترين يبس ميه كو إمام بي كم غانوه إتانغ إمام كم مراد كي تبامه قترين يبس ميه كي إمام كم فريهم كم غانوه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تمن كليگ فان එකන් කමයාගෙන් වඩාගෙන දෙවිහා කන්තත්තක එමීහාගේ හවා නෆ්සු ගේ එදුන්ත තබාකු ෆුමදාන්ත ඒක මානේ කි දීනුග කඳාලුවා ෆවා ඉන්තකයි මින්ත එයි අලගොන්මෙන් ගේ හවා නෆ්සු අලගොන්මෙගේ නෆ්සු ගේ එදුන්ත ඒක මච්ච කියමන් කරන් ජේන අසාස් الله کو فتو اکلاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کا وکی کمک حلال کروا وکی کمک حرام کروا وکی گوتک وکی حکم فیصلہ کروا نمما فوم ای ایکمک گارگون میں روہن جین گوی ادی دینو کا صاف کو سوریہ کو وکی کمک نہیں کروا منا کروا فا وانما ای کم میں باوت کمک کم گویس آلگون منگے kurā masekkata kanwa talagon men lobiwa kama kanwa talagon menge mudaleg masale kam gavis leg masale kam gavis adi warikaveni ge masale kam gavis adi enu masale kam gavis talagon men qabul kuran jen hagigate ki talagon menge lobi talagon menge nafrat bina fa onan jeni men allah hukum furto go mach ege mach talagon men bas kiya ganwa ابس کمکا دیتے رے کی تو قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنت ثابت و ابس کمکا دیتے رے الگون میں ہی تو کرے کی کم نفرت تری کم ہنگم نو جو میں اولے کم گوانما ای الگون میں ایمان کما فشورا ایمان کما ایدی کولک ہم دین نسبت کرے جو کم کر صح مگون دین گوار دفا کم کم الگون میں جہنے ہتن روحم بلاغن ای ایمان کم کی ای اسلام මේ බස්ෆුළු ගාස් බයන් කරා ෆණේවා එමීහගේ නෆ්සුගේ එදුන්ත අල්ලාහ් අයිලාහුගේ රසූලා ගෙනස්තේ හුකුම් ෆුළු තක තබාකු ෆුම දාන්දෙන් ඊමාම් විකම ගනුවේ එමෙ මයින් දෙහෙකො දෙනි එකලාගේ දීනුගා නියා කනලෝ අෆ කමෙගේ මච්චා අලගොන් මෙන් බස් කියාගෙන නුවාට
ekama idikola algun waha dakka genwanak ya idikola algun amal ko genwanak algun men islam kama dawa kuraha qur'ana iman wa kama dawa kurahalu adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata iman wa kama dawa kuraha ni dagumanna fennana waragina bay mehun kuramunda baykala amaluta edinuga haram kurawwa fa kantatage bonumu ngota bay mehun farwa kuda kuramunda bayin amaluta edinuga man Allah wajib kurawwa ngota sunnah kandalwa fawa amaleke bonumun eya idikola bahana takka mansur awunna fenna ei hawa nafsuge edunge tima wakikame kurahi wima tima wakiche kulehi wima tima wakichin adoha hibima tima wakiwatterege vifare kurahi wima timage eduma dekola hori qur'anuge nasutakai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge irshad taka hingamanu jege e bahana hoda ngulaita agman waragina fennan ei algon men imtihana kurmatuwa imtihana ki algon men hingama jegan takai hingamanu jegan tatogas komme goteka kanten oikkamuga vies Allah moladden odigam wakan qabul ekalang hukum algon men rojuawum ei iman kam ke islam kam kuri reka agum fahan ko faana mitanga mi hadis ge sahhakama meduga kumusraga ilmu orin terega khiyal tafatu fa we namis mi hadis ki maana sahabegen Sheikh ibn Baz rahimahullah duniyege qawmutoge verinna Allah subhanahu wa ta'ala ge shariat e qawmutoga tanfiz kurma e shariatan amal kurma irshad debba liuba fa city khitab ege ves mi hadis gennawa fa adi miige macca bar ulwa waha dakwa mi hadis ge murad ki qur'anuge ayat ekun adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basulta kun sagumana mi muradu dehawach mi haga nafsuge edum tabakuf madanda iman kum furih manwanek sah hadis ge asave miha iman wa hutte ke fan bayan hadis par mashhur hadis min la yu'minu ahadukum ma ibarat fatwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in teba me hutereng evves miha ki imam wikam ganuwe mihe gaatu ga timan kale fan de kelwa lobi emihe ke mamba fannai emihe ke darinnai adi emmeha mistakunda wara iskofu madant eham imanaga evves lobe kale faanuga lobi gmacche kale faanuga nes shariatu macche iskofiyam e iman kam furiham wege nudan em vima algon menge mujtama tere kankan nimmenje gotai hukum kuranje nizam tai Allah subhanahu wa ta'ala ga fotuga nimma fa gabkamuga wanje migotum algon menge halatare ballawa fotuga hashiyaga Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala pura vidal fawani wa mithla hadha wa sharr minhum man ittakhadha min kalam al faranjati qawanin yatahakam ilayha fi ad-dima' wal furuj Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatuge beru mistakun kuramunda amarta ga adege iturum evver man urakka megemba kameke mi zamana kan as vidal fawani man ittakhadha min kalam al faranjinge bastaku قانون تأكل والد يتحاكمون إليها في الدماء emihun ge bastaw go macca emihun hadafa usul to go macca leg mas'alata kai wal furuj al furuj mane ge farj go akei zine ge mas'alata kai wal amwal adi mudalu go mas'alata ge emihun faisala kor mundium faranjinge bastaka binako emihun hadafa wad'i nizam tak binako islami shariata khilaf hadafa wad'i qanun to macca binako emihun ge terega leg mas'ale ge man qisas jinai mas'alata kai adi warika vedi ge mas'alata kai ay ahwal shakhsiyya mekin adi mudalu ge mas'alata ga faisala kurum usul ekam ga e nizam ta balagem fa'utu wa yuqaddimuha ala ma alima wa tabayyana lahu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam adi emihun ge e bastakai emihun ge e wad'i nizam ta islami shariata khilaf e kankan muslim ge tereng Allah subhanahu wa ta'ala ge fotai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga oi goik egi faaluma fahuga wes egegge duko
Allah go fata ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam go sunnatu ge macca ebami hunge mi falsafata ga iskande mi emme furtamanna emme boda samalukande echekamuge furtam balani mi zamanuga e hedifa hore Europe mi hunge qanun ammako duniyage me amalu kureveni de ganunak wadai ganu trei common law e ingresinge ganu civil law e France mi hunge ganu me duniyage ammako mehar em gade mehinga gam mi de gawmake wes islami mujtama istimar kuri de gam France mi hunge istimar kuri gawmatoga France ge ganu civil law ingresing istimar kuri gawmatoga common law ingresing qanun me usul ta amko mehinga ingresing qanun ga common law gonno usul ta ei qadiya hukume kofiya me hukum ei qanuna ka begende evver mati kota kun shari kota me hukum batil nukura indaku qadi kura hukum ei hukume kam ga me denti be hen qadin e hukum mach tabawanje ei samfri qanun islami shariatu ga khud amil qadi hukume kuriyas e hukum ei enage ijtihad ekkam gawe mane ki nassakun sabita hukmenu enage ijtihad ek mache borwe kuffe hukum ekkam ga wana ma khud e qadiyan ilzam wege nowe lazim wege nowe devana fara e hukum kurak ei enage ijtihad note enage ilmi femwar note masala ge na kurin nimmen fahare garangalu noda e dangalu nukan enage ijtihadun dakya fikam ga wana kurin ibwe hukum ei ena ibwa fa hukum ekkam ga vias ena ga machka lazim no devana fara e hukum ibwak ei al ijtihad la yanqudu bil ijtihad fi gorin vidalwan ijtihadakum ijtihad naqdan nukran batil nukran me ves ijtihad de dana hama mach enas mig mach med mista hukum koram medan eg mach mi hun amal koram medan shariatu gaeg engi bayam fa shariatu ga ek goda khilaf ka engoma ekos den eteketi emihun iskande nama eteketcha emihun amalu kurakum gawanama fahuwa bila shak kafirun murtaddun idha asarra alayha wa lam yarji ila al-hukm bima anzala Allah ena ek macha gifatta ek donuko Allah hukuma rujuan wajjakum gawanama eneki murtad defam e Qur'an ga saaf ko sarih hukum bayan ko tuma ekos hukum kuran jeheni Qur'ana sunnatu ek goda khilaf kama bunafiya no te goten nimma fiya isam ferigen ena din gabul nukur mi ge bade de masale e masale ki dinu ga Allah taala kanalwa fawa gotaka khilafa mi he kamen nimmo mi he hukum ek kurun qadi farda hukum ek kur e halatu ge ne kurun amale mane ki shariat ka mi khilaf hukum ko e hukum kurum ka faharega ena e masala tumad kurona miha hitu gogatiri ka mufida nuata emiha ga macha badali fumuge shuurega Allah ge hukum fula khilaf hukum kofa ekam ko enage taqad be qabul kore timanne ki mi hukum furlalu muga aniya rik adi sahha gotaki Allah go fota hukum kurunk efata alate ge mi hukum murtad nuwana henname semi fasika kawa enames hukum Allah taala ge shariat kura halu egota hukum kurunge huddakam ekkama deke komane shariate medanne Qur'an sunnatun saaf ko e amad khilafum ge jaage neti egen honna masalat figure khilafa masalat genno Qur'an sunnatun saaf ko sarih ko bayan fure masalat eya khilaf hukum ko eya khilaf hukum kurunge huddakam ekkama deke ko wanya efada halategga emihe ko murtadwa adihama yae ko ga islami shariatu ga islam deen o kit Qur'an sunnatu ga saaf ko sarih ko waki kamek ga amal ko waki gote nimma fawani ko ebege terega e masalata ko ga amal kurveni enun gotakakama nimmam fas ko vote dinu ki millatum berwanak Sheikh Hussein rahimahullah masala wahadak midalfan me ibarak mamiwat ei Qur'an ga waki kamek ga wahi gote nimma fawani ko ilzam kurwa lazim kura wani ko eya aharamenge terega mimasalaga Qur'anuga lazim Qur'an fe masalaga amal Qur'ani enun gotakakama nimmun ei Qur'anuga goi deenuga goi timanne minimma gotavarma daggotekkama dekwe ei gaanunu tak gawayata mehedeni ki kurant
මිස්තකුන්ගේ මස්ලාහත මිස්තකුන්ගේ මන්ෆායට් එක හදේච් හදාච් එහෙම වෙච්ච එක මානේ කි එහාලතු එබෑ මේ හොන්න එංගිති මේ කුර්ආනුගේ හුකුම සෙංගිමේ ඒ මිහුන්ගේ වෝට් දින් එච්ච සෙම හොන්න එංගිමේ ඒ කුර්ආන ඒ හුකුම කිනවත එනින් මෙනිම්මගේ කුර්ආනෝ साफ को सोरे के खिलाफ वाच के गीती में एक एमी होंगे निम्मा तायद को फिकम गाना ए तायद कुरनी कुरान खिलाफ आहर में तेरे हुकुम उन्नन जहर कमा ए आ तफातु अमल कुरमा नहीं अमल कुरमा की दीना खिलाफ अमल मिया कुरमा की कोम अमल के मिया काफर व अमल नो ए नमेस आहर में तेरे का अमल कुरन जहेनी दीना खिलाफ कमक निम्मा की अल्लाह के शरीयत एन इनकार को ए हालत गेना काफरवान ऐ बहुम बुनेगन कमुगावियस आदि ऐ एनेला वोटे के जरिया कमुगावियस कुरानो सरिह को साफ को फेन्न हो हुकुम गाति मन में तिरे का अमल कुरम दानी ए कुरानो का यंगा फे गोता खिलाफ कमक निम्मुम की ऐ शरीयत कुरवे इनकारें हालत के मिह को मिल्लतुं बेरो आने ए कुरवन हुकुमाय कुरानो एक एमिह का साफ को एंगिफा वानमा ए मितांग शे विदालवनी فدهالته جميع كشكل نت كافر وانه إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم ما أنزل الله إجمعنا إبهات الله بعال الحكم رجوع وجهكم قوانا ولا ينفع أي اسم تسمى به إبس اسمك إبس نمكم إنك منفع نكرانه كم نمكيس ولا أي عمل من ظواهر أعمال أدي أين كران بيرفورك إبس عملكم إن ثوابك إبس منفع نكران من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوهما أين هفار وديكم أين قرآن نمادكم أين كفا حجكم أين كان إبس منفع القرآن أين عقيدة كي قرآن سنة حكم تكا خلافة حكم كورن جائز كم دكين أما أي أمي حكم إلتهم بيرويما أين قرآن عمل منفع القرآن أمي مسألة كي ورا حساس مسألة أقول من أبدس ಕಂಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮ ವಾಹ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಫಹರಗ್ಗಾವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ತೆರೇಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಏಗ ಒನ್ನ ಗೊತೆಕ್ ನೇಗಿ ಹೇದೆ ಕಾನೂನ ಕನುತ ಕವಾಯಿದಕು ಫಹರಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎ ಮೀಸ್ ಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಕುಫರು ಹುಕುನ್ ಜೋಮೆನ್ನು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ಗೆ ನುಕ್ತಾಕಿ ಮಸಲಾಗ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ಕಾನೂನು ಹದಾಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಬಲಂಜೆ ಮೀಂ ವರ್ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತೋ ಏಕಂಕ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟೆನಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತೋ ಬೆಲೆನಿ ಅದಿ ಕಂಕಮು ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಐ ಎಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫಹರಗ್ಗಾವೆಸ್ अलगुन एकंकं गिनफार वागुतिगे अलगुन नक कानून तक उन्नच सिनुस केनुस बेले गिनफार ए कानून तक अबे गोतुं नूस तकुगा नोते आबे गोतु मीस्मी हुन दक्का वाह गिनफार आडुइवेन एक मच्चक बैफार हुकुम निम्मेरुगा ए कानून को उन्ननी के अलगुन के बुनागुतक विष्णु अदे गोतक नो मुलिं कंक हिंगा नैमा अलगुन मिता मि फाह कोल्ली अलगुन मिन रक्का तिरवांजे मसले अलगुन मिन कानून नोत गवायदे शरीयत खिलाफ कम बेलेविगें एक मच्चंगे वोट दि मीहुं काफर कुर्मकी सागुमें रक्का तेरवांजे कम एकमकी कमुगे इल्मुगा अहुलवरिं कानून तक अबेतु वाह दक्कानियस अदि एहिं कंकमा बेगोतुं बोडति मसहत का बेतु वाह दक्कानि गुबुरुगे मसले की वर खास खतूरत नुरक्का तेरे मसले ए मसहत का में वाह दक्कन जेनी ए कमुगे इल्मु लिफातिबी इल्मुगा अहुलवरिं अलगुन में आमुंगे मी वाह कागे මේ හොලවට්ටෙක්කම හදාගෙන නොවානේ අල්ගොන්මෙන් අෆරාදුග මච්ච කුෆරු හුකුම් ජොම කේසර නුරක්කා තෙරික මේ දෙනුරක්කලුන් අල්ගොන්මෙන් ජෙහෙ රක්කා තෙරිවාන් එෆෝග දෙ මුසන්නිෆ රහිමහුල්ලාහ් මේ ආයත බෙහෙ ගොතුන් මේ ෆතුග ශරහාග ෂේඛ් අබ්දුර්රහ්මාන් හසන් අල් ෂේඛ් ගෙන්නවාෆා බයි ආයතේ कुरिंग इससे बयान करो हदीस के शरहा गई सूरत निसा के फंसास हवाना आय शरहा के नाफन विदालवनी फला वरब्बिका कित कुरान का अल्लाह ताला वही कुराफे फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम फही महिला एहन कुनून एबामिहुम ईमान विकम गानुए एबामिहुम के तेरेगा अरार मुफा मसतो का कलेग फान हुकुम वरी कुफ मत दान दे कलेग फान को फैसला है एमे रुहिजो मत दान एक माने कि एवस मसले गलगुम देबस अरार वज्जा अलगुन मेंगे बाकवान चेन हिंगारे अल्लाह की शरीयत दा ए फहु बस ए जेन हुट्टें अलगुन में ए बोरे फहना लागोस ए गोय अलगुन रुहंजे ए अलगुन कमुदान जे ए इस्लाम कमुदा को अन्या इस्लाम हुकुम अलगुन कमुदान जे देंगे नवाफानी सूरत अल-अहज़ाब की 37 आय वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम एवस मुमिन फिरहनका देवस मुमिन अंगहनका बस लिफा इख्तियार नूने की इदा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु अम्रन
الله إله رسول كمج فيصلة قتن ما في كم جوانما أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كمج يميهن اختيار لبون أي نكمك أي دينو كبور اختيار دفاع فريقانك إسلام دينو كحكم تبيان كرا مير بيان حكم مير تفسير كو بيان كرا باف أنا بحكم تبيان كرا ميري عام أصول أصول تو دارو كأقول من اجتهاد كو كن مسألة تك أقول من قياس كو أقول من مسألة تا مفسدة بنا كو حكم تك أقول من ترتيب كرمات مثلا أقول مواهد كن القرآن سنة تك وحي كو تك كم بيان كرا وصاف كرا واني كو يا إيدي كلو مغاك مثال ك مودا بهم كو مسألة القرآن تفسير كرا واف مودا بهم كو مسألة نبيه كه أبلس دون كرا وا مودا لو مسألة كي ورا فسان أرارون في ده مسألة مودا لو مسألة مودا بهم كو مسألة القرآن واني تفسير كرا واف بما تفسير كرا واف واني كو أقول من مني أقول من ترى مودا بهاني منونغو تكش قرآن كصاف كأني حرام كرا فأنهن واني قرآن تفسير كرا واف تفسير كرا واني كو يا خلاف أقول عمل قرآن وجه وجه قرآن بوشورا أنا بمسألة بيان كرا فني أصول مثالك وأمرهم شورى بينهم تبامهم ترى كانكن إبامهم ترى كانكن نماهوري مشورة قمتي مشورة أصول تونسي كان داروا مشورة كورن جيني كانكمغا مشورة لفا ديوه وارجع علمي هنر قابل كانغوري ميو أدي مشورة كورن جيني إكمغا واقعي كوته قرآن سنة نما فنكنتت مشورة قمتي هم كانكن نمام بس مسألة دين هودا كوريكا هم يأكل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إمام الجميع سكون تبامهم عهد تك وفاة رواش عهد القرآن قلت يكو دوكل وف عهد إنجي قرآن سنة تك حرام كم متش بيبي عهد كم غنوانا ما عهد كركّا ترون دين بارولا هم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تبامهم تقوى ومشاهي كنت كلامك إبّك أنا إبّك هي تري واقعي واش أجا دعوة تري ما فاف كلامك إبّك أنا إبّك هي تري واقعي نواش دين قالوا من بهار كنت مجتمع تري بهينغا هيو كنت توك معنا كه همينه كنت قرآن كاي مين كم كهي وار إن كم كهي وار هم بيان كرافين سؤال كي هيو كم بيجام كم كهي تري من قرآن يبونه أدي نبأ كم جه كم هي تري بيجان نوان كم قرآن يبونه هم عام مسؤولكم بيان كرافر حكم تكاي تفسير کو بیان کرا ور حکم تا قرآن سنت کا مہوری می اصولن algon men wisdom fikru engulen jeni algon men me usul ke darun horiha masrata ke hallu kurve misalaka usul fiqhu ka aam ko hukum tan istinbat ko ilm or ittifaq usul ta qur'an ay sunnata ijma qiyas me hama horiha be fustana qur'an sunnen ijma ummat ke basun ilm or nge basun kama ko jama e hujjaten ya idikilum huddenwa इससे गुस्सा वजीलेगा उम्मत के मुज्तहिदों वकी कमे हुक्म का मत इत्तिफाक वजियम ए हुक्म का खिलाफ फातका ते में नका हुद्देनवा देखो ते क़ियास की कुरान सुन्नत का कंडलिगन साफ को सरिय को बयान करा फने मसले वजियम ए मसले तक दिन बयान करन जेगे कुरान में बयान करा ए क़ियास को ए इबावत के मसले तक के हुक्म एक वीमा ए मसले तक गेनो कुरान का सीधा मसले ने सुन्नत का सीधा मसले ने कम एक कहला मसले बोल ए मजाम एया मिया वत्तर वीमा एक हुकुम मिया कुरान के ओय गोतुंग आव में गेन सुन्नत मिसाल का रिबा ही मैंने भय मात दात मिसाल रिबा का हांडूलु को वहां का रिबा का आसेन एकम गोदना बारुलिया हिम गोदना मी बाव तो अच्छी वहां का आसे ए रिबा हराम को इल्लत बला रुगा हांडूलु के इल्लेंगे बोल इरकम बेन कुरच मीने किरेच दिगमुत का रखा कुरवेच हम ए इल्ले मेगे से बो ikam handulu wa nasu ko bayan hone se ilmori handulu qiyas kora handulu ibahi bene ko bayan kora ei sifata hoga sawata hoga evvattarwat misala ka mudala fas me fas aga me riba ga wa qiyas tu rana rihi divi fas aga wa ke hadise gene ekam rana rihi beenun kora gotak fasa gotak divi fasas doros beenun kora e rana risaki memihun terega nagudu fasa gotu beenun kurech em nagudu fasa gotu beenun kora kommechek ei ranri kam ga nivvesam ranri hukum anna hama qiyas emi usul ta shariat hukum ismat ane bacheki figurin tere kommesar ga khiyal dafat yes misalaka figur midal al masalih al mursala al masalih mekeni muslimun nan insanu labaya manfa hori kanka
المصالح ilmurin bassatin be gewara muhim nukta agum shariya vishnu mattaka engenje wa ke mi tangol digeswa dakkaranje المصالح ay manfa wa kantat manfa wa kantat shariatu ga timbe ka baf المصالح الملغى islam shariatu ga ay manfa e nunkama ay manfa ge beenun kurun huddan waanakama kandaluwa wa manfaat المصالح misalaka darani difa riba gotuga darani de miha libe manfa ene faida vedotto 50 rupiya difa 10 rupiya atulima ene 50 rupiya faida wanot ei manfa ekam e manfa ei islam deenuga itibar kure manfa nukam kanaluwa fa manfa enge e manfa uddenwa e megen al masalih al mulgha shari'in echki itibar hu chinokam du kollawa fa maslahat anekechki al masalih al mu'tabara shari'atu ga maslahat not manfa ei faida ekka manfa ekka bayan kurwa for manfa misalaka vyaparig manfa fasde rupiya echki ganefa ena hassate rupiya vikka lima 200 rupiya ena faida wa e manfa eki vyaparig zariyain islami shariatu ke manfa libe mi hai hudda kurwa fa manfa not maslahat e meke masalih al mu'tabara shari'at hudda kurwa itibar kurwa fa maslahat anibba maslahat ki algum wahda ke mule nukta ai shariatu ga e maslahat ki itibar huri maslahat ekam bes nuwata ei manakam ekam bes bayan nukurwa do kurwa fa masalih e meke masalih al mursala do kurwa mane ki ei deenuga huddakam ke ves nuwata harankam ke bayan nukurwa do kurwa huri kan ka hen name sekam kamuga muslimun ge am maslahat ka manfa huri kan tan huri ehm vijjam efada kanka figure wadani masalih al mursala aktere midanne manfa huri kan nuwata nukan kadalane islami shariatuga bayan kurwa fa shariatuga maqsad ta utereng kihawarakato miti gulungure misalaka islami shari'a man Allah bawaleve insanunak darurat hajiyat tahsiniyat mi daraja kantan hasil koddinuma insana eyanula duniyega hurun ekashigenwa fa da kommen hasil koddanje daruri kantan hasil koddinuma shay insana beenunje hajatuge daraja kantan hasil koddinuma shay insana beenunje hajatuge evra dashun akhlaqiyatu kantas furiyam koddinuma taka shari'a bawale embima dem balani midennevi maslahat shariatuga haram kamas nuwata huddakamas bayan ko fa nek kamek ei maslahatetto faadaetto balan algun balana islami shariatuga maqsadaka kiha warakatto miti gulungure misalaka islami shariatuga maqsade insanunge islami aqida himayko mi kamakun qur'anuga ei wajib kamekkamas nuwata sunne kamekkas bayan ko fene hadis gasne ekam meche rakka kurum algun me aqida din himay veto e mijam shariatuga maqsadenge misalaka qur'an efotaka jama kurmaka qur'an ko bayan kura fenne adi qur'an efotaka liye tartib ko jama kura kan hadis kes bayan kura fen adi nukurare keves ekam suwala ki qur'an efotaka jama kurun ei algon mege din himaya kurma faida kurana kamettonunt embijam e din himaya ko rakkatir kurun ei islami shariatu maqsad ekam gawanna e qur'an efotaka jama kurun ei masalih al mursala ge darun din amur kura kam kawa e usulun qur'an jama kurun egotum hame hemme deen Allah taala bawalai mudahi ma ekromat mehunga nafsuhi ma ekromat mehunga aburuhi ma ekromat mehunga naslihi ma ekromat mehunga buddhiyai mehunga vishtuma fikur salama ekromat buddhi ma ekromat mastuwa charan kur me shariatu maqsad evis kamen algumna me maqsadan hasilu akawanya ekamaka sida qur'anu ayat netas adi hadisun sorih nass netas ekam wani deen barwala kam misala kalgume इतने मगमती बत्ती जाएगा ट्रैफिक लाइट जहाँ का बस अदलो जहाँ का बस कुरान की सुन्नत का अंगाफ है एकम सवाल है कि किहावर का तो शरीयंगे इतबार कुराने जहीमा वानी कीने नुजहीमा वानी कीने में सवाल है नुजहीमा में होंगे मुदल गेलुल्ली बनी नुजहीमा में होंगे फुराने गेलुल्ली बनी इस्लामी शरीयत तो मकसद है फुराने ही मैं कुरमस मुदाही मैं कुरमस जहीमा मुदावस में बवे फुराने से बहीमा है एम बेजियाम ए जहाँ का नुजहा का तो कुरान का नस्से बयान कुरा फनेतस ए इस्लाम शरीयत का आम मकासद तक हासिल करे कम का वेही दो एकम वेगेंदानी मसालिह मुरसला के तेरेंग इस्लामी शरीय कम का बारवाला कमक मी उसूल एम बिमा साफ को सरियो का बयान कुरा फरी कंतत नस्से होती अलगुन में कंतत कुरा वेग साफ को सरियो का बयान कुरा नेक्कम में जम देंग अलगुन में बलन जेनी दीनु के मकसद तक हासिल कुरमट्टका कोंगोतेत्तो दीनु के मकासद तक में कार्य में कं हासिल वानी
ege teregas balan jen harankama ka ara nugane ekam kuranje den argument kura kante vegenwan dienuga manakamak ehem me hisam fereng ei maqasid tere himene kante ehem midanna wahakegi midanne usul ta terega minumas baawar usul ta figurin bayan kura fe shariatu ke tereng argument riay kurvene kante te ekante te riay kogen argument ge dini dunyavi ukhrawi emme masalihta me furiham kurvene nizam islam shariatu Allah wani labwa evves chen nujena shariatum beerun argument gen yennakas komme kamevves insan labaya for manfa hori kamevjam ekamen hasil kurvene sida go qur'anum fennana nuwata sida go nufennana den ekamen hasil kurmatta ka algonna damwe magu qur'ana sunata algonna fennan kinetto den hadani e algonna fennan evves timala ku nujene qur'anun sunnatun irshad netigen alung balung echen hodan ehen nizamaka danje nama evves kame insana kurmache nuwa eiki wanakam ehem bejjena ek manake islami sharia furiyame nune ehen ecche ka algon beenun jehena en ecche ka beenme nujehene shariatu ke tereng algon horiyakame hallu kuren emma kamegga dino goten nimma afiyam eisam ferigen ei algon ikhtiyarun beeruwe den algon ka wahake nudekken en algon den algon rayu falko genwa eisam ferigen oti huttif asabe kalum ballawa algon fennana mi namuna war ginaange befulum beenu kurat badru hangura maga nabiy sallallahu alaihi wasallam hangura maga maadana faabada ga time sahabe ke astannoni furtam suwal kuraf amanzil anzalakahu Allah laysa lana an nataqaddama wa nataakhir mitana kalek fan ti faabada ga wada ga tunti Allah subhanahu wa taala kalek faana mitana faabada gannawan angawagam faabada ga tumetto timanna menna ebetto miga khiyalek mushalmuga fursat ane ki ehem bejjikam goanama timannona me fenne fennu kiyana beer fosun timanna men han goramage makara hilatu ke tere me visne ecche timanna men bonumuga forsate ebetto amanzilun anzalakahu Allah laysa lana an nataqaddama wa nataakhir kuriyen adi fahatavas jehan alumen edumuge chance ge ebetto netto evogo khiyalen musolum forsate ebetto netto nuniyam ei al harb al makida no tahangurama gerema makarto ei kadai fanti hadda vidalwe khiyal faalo kurmuge minuwan ka ebote awul mekiya ebote kam suwalu kur ebetto ei hama gorama ge revun terikam timan kala efana visni wadagen hadis kur ehem wajati man kala efana edanna wani sahabi danone ehem timanne kala efana fennani mewani hen kantata kurash den ek efana ekota kantata kur he ebefulun adab timanne mere betto jaag me dalgon me visnu ne heneno algon men kiyane chekkiyan kiya fa ya hadisa dimane meden hadisa lambane gegot binda mugurahada algon men bahen nuwana mugurek emihun gabu korawut ei me do algon men gosulek emima qur'an ga Allah taala ngafur fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum kad fa kadeg faana ebamihun ijaba nudenama kadeg faana engem men kiyamanter nuwanam faidene wada gannawa she annama yattabi'una ahwa'ahum ebamihun etabawani ebamihun ga hawa nafsu ge dun tagash dina khilafa ekore amurtakai ege maccan hinge hukumtei ebamihun ga hawa nafsu ge edun tek ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فهم حديث كماناغا فهو ان الانسان لا يكون مؤمنا كامل الايمان هني انسان فرهم ايمان اهل ركم غنوانه ايناغ مچ واجب فرهم ايمان كم اهل ركم غنوانه حتى تكون محبته تابعه لما جاء به رسول الله من الاوامر والنواهي وغيرهما emiha ge lobi nabiya sallallahu alaihi wasallam ekka wadaagenne amur frutaka nahitaka tabakuf madanden fayuhibbu ma amarahu bihi wa yakrahu ma nuhiya anhu egatun ekadefanu kurave kom amuraka lobi qur'an ad nahi kure kom kamak hetuka nafraterika onnane waqad warada alquran bimisli hadha almaana fi ghairi mawdi bimana kit quran etat tanegga bayan kurafe wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah aw ahabba ma kariha Allah adi kit quran Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalanga lobi kurave lobi wadiganne vi kantataka nafrat teri kurami honnai ekalaage ruhi wadi nugannawa kantataka lobi kurami honna wa'iduga bas ekalaanga wani bayan kurawaf Allah ta'ala wahi kura dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum surat muhammad ka ashai sanayen ehni ebamihna uquban Allah ta'ala debi sawbaki ebamihum ittaba'u ma askhata Allah Allah kofa wadiganne vi kantataka ebamihum tabawime وكره رضوانه ودي اله رهودي گنوا كندت ميو نفرت تريمه
فأحبط أعمالهم فهي إيه سببون إبامهم عملوا باطل كرفي أي الله شريعة النورهم حكمك إفهم كده إنه أفهم الإمام الشعبي بس ولا مصنف رحمه الله شيخ عبد الوهاب بيان كرام يداروني وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة منافق ترى ميهكا يهودي ترى ميهكا دميهن ترى أرارو ميهكا يهودي كا منافق فقال اليهود دين يهودي كلام بناني نتحاكم إلى محمد هنگاشي أهرمن ترى فيصلة كرم محمد قاتدا صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ رشوة يعني يهودي كلام بينجي كذا رشوة نرجعنك رشوة نهيبانك نعم يهودي ميا أمرن هنگاره أهرمن ترى كم مسألة أرارون جهن مسألة هل كرم محمد أريهتما صلى الله عليه وسلم وقال المنافق منافق ميا أمرن كير مي إسلام کو نمگا هوري ميا أنا كو يهودي وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود إنغار يهود إنغات حكم كرندم كلامك دينك ميهونغات نتحاكم اليهود لعلمه أنهم يأخذون رشوة إن إنغ يهود رشوة بينهم يفانك إهم يقول قصيا مهرمنا مسألة كامياب كورك مي منافق مي أنا يقول يهودي ميها بينوني نبي أصلا مريهم أنك كيف رشوة كونه يفانك إنغت منافق ميها بينوني يهود إنغات رشوة يفانك إنغت مسألة حكم مهرمك فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة دين دميون اتفاقوي جهينة وانهاجة كاهنة غاتا حكم قرآن فيتحاكم إليه إن غاتا مسألة فيصلة قرآن دين وداروني فنزلت ألم تر إلى الذين زعموا دين أقول من بيان قرآن الله إكلانge الله باوالي آيتك كورين باوالي آيتك رافهم باون آيتك هوري آيتك چيما وجّا بنا بايك قدر فان ديكودا نوكو نومه مي آيت مي بابو فرتمان نگنه آي مي آي باوالي بوني مي مسألة أقولين يميون الله حكم نوروي منافق مي بينو بيهم دمالك إيه حكم أقول من تري مياس ونن ميونو نميهن أجيتو أقول من تري باي مي ما هينغ مجه international court تكت दुनिया के बहन अक़वामी जिनाई कोर्ट आता है कौन चौकुन कुराता नहीं तो बला इस्लामी शरीयत के साफ को कंका बयान को डालगोन में एक कोर्ट तक हुकुम कुरन दियो मंग डालगोन में लोबे कुरुंग ए फुर्त में नुरक्का तरीक ए अल्लाह के शरीयत हुकुम कुरे कोर्ट तक नो एक हम को बयान मीहु गेतु का माँ है अब तो बोड़ो ए मीहु गदाफ़ा बहन अक़वामी महकमात इतना तक फैसला कुरानी कोचगत ए मीहु गामिल्ला वादई कानून nekam kus bay mehun namma adul insaf libe ekma eba qabul kure midenne baatu tant waqila dibune one mi ay bawale muni nazalat fi rajulain ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala akha ila ka'b ashraf mi ayat ko sabu nuzulu ga bunayfa ve demiha ko ararum ve ekakum bunani hingar nabi sallallahu alaihi wasallam masal nimmanda aneka ko bunani hingar ka'b ashraf ka tadai arabin terega eiru hori me qabila tawg mitme mashhur mismiyun arabin tere kore hukum kuran dane qabila tawg veringe gat den emihun kaaba fang zamanu sere on usula hukum kura e usur me kaabul ashraf meene kiyus ne qabila ge ismihen ehme ene gat hukum kuran dash den thumma tarafa ila umar den umar gufanu gata masala faisla kurmattaka me demihu ka akama itanga qila awna hene boda qila ammukum riwayato genesawani तमरीद का सीगा तमरीद माने की बुने उने एक माने की फारक के में किसान तो का मसले उनमा के कशी के वाक मैंने मी बस में को तक गिने सर कीला के लफ्ज़ों गिने सर فقال الذي لم يرضى ثم ترافع عمر عمر فانغات عام فذكر له احدهما القصه ايككم يواه كاسمي كيادني تبن من ترى على ارم وجن كله فانغات ميي فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم فلا نوره ميها دمالك عمر غفان ودالوي اكذلك ودالوي هم اهن كله كله غفان حكم الدا نورهني قال نعم انا بني عيك فضربه بالسيف قتله دين عمر غفان كيفان كانين جسوا انا قتل كره اي سام فريين انا مرتد كومبلا اهم ميتانغا اسلام كوم بير مرتد وقتل كره نبي صلى الله عليه وسلم حكم فل نورهن اي ميهගේ ලේ හුද්දවානේ කමක මිතාංගා බයන් කුරා ෆෙවණි හුකුම් ෆල නුරුහුන් එකම ලේ හුද්දෝමා ගතුළු හුකුම කී ඒ ශරයි කොට කොයි වංජේ හුකුම ඒ අලගොන් මෙ අමිල්ලේ කනු හුකුම් ඉවා මෙහුන් ගතුළු කුරානි නියුග මච්ච කතුළු වාජිවුමා මෙහුන් මච්ච ශරයි හද්දු තම්ෆීස් කුරවා මිකං කමගේ ශරයි කොට තකො ලිෆා බාර
edan daru masata hogeko e mihun ibwa shari hukume gidarun evves mihege macha adabe tanfiz kuren argumen amil afradun hukun tanfiz kuram farafia mujtama ko fasad wegen dan er komme kamille kote adi komme kamille tanfizi bare ena venne godaga hukun kon nimma fe yogot hukun tanfiz ko erun mujtama wegen dani jahili mujtama ei usul nun evves halega argumen amal kuraks me sa ummi bab وصنف رحمه الله نما لو بافن اهم بابتك خلاف مبابك فاهوغا فيغوهي غتن ود فائدہ غتن نروا مسألتك بيان كراف نوے دنگ افو فٹا فني تريش نوانا بابي من جحد شيء من الاسماء والصفات الله سبحانه وتعالى اسم فلتك صفاتكم كامك صفه نو اسم فلك انكار کو فيميهاگه حكم بيان كروا كراد كربيا ان افتاك اقول من اي بابا ان كريدان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.